dengar. Nyan ka dengar hai bangsa Aceh, yo kalinya mesti pade bak kese mualim ka pilih nak dengar, hang katim dengar. Kayak lip mah ke ya kan mama ke coy clear ke mana ke pilih mod. Yan ho ni bangsa Aceh na dun dengar, utrai pegah tak yo. Monyo hana ta pilih mualim yo alit ma te mandum pegah. Nan dengar mandum. Nai pegah saya monyo hana ta pilih mualim man tayo cok clear mandum. Lagi masa Soeharto jamu monyo hana ta pilih Soeharto ibu tepak watu tu. Kalinya lagi anti pegah monyo hana ta pilih mualim tayo cok clear mandum yo Aceh. Yo alit ma te tayo Aceh mandum yan dengar yan. Ho di mana agak mana hana be ka pulau pegah yan cerape orang yang ku pegah hang ku pi pulih cerape lang gerepo. Orang yang timuran kai bio hana le di mana hana le di nak Aceh yo kan lain ga puapa timuran yo. Alah hai polong dunia. Tenang thang ate ta bau lama ka cok pulang si ro thang yo. Alah tu nak aju babe ke de. Alah nadro na urun nak Aceh. Nadro na le urun nak Aceh. Ya tu nak aju babe ke de. Ya mana sidro yang nak Aceh nyo nung pegah lempusan bau Aceh mandum. I pegah tak yo monyo hana dak pilih si mana berarti kita nyonyo kan mandum cok li kleung. Ni jaga be cok li kleung.